Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam ka henyo trap National Liberation Council. Ha kasingi baar kila penong ya kajiya kandu pa kinong thok kubor. Bar kani kalong kasin baningkong pa kinwan hakmat kilat patay kubor. Kibabun ban batay halor kajiya kran yasok. Hapreng kaseng bat ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya. Ha kani kasingi la don nang Vice Chairman ka HNLC uba man bhalang jirwa. Lambat ki wei pat ki dukhat kaseng. Lambat uksiang ka HNLC ha kajiya kran yasok. Uba sadan bla uba longru Presiden ke HNYF. Nak liang ba man bahalang bat uba sadan kila ay ka jing mat phang bat jing pensai halor ki benta ki bede ba ka jing ekran yusuk ka ba jeliu ka ban sedang hau benai ban wan. Wala kim shem la batai shai halor ki mat ki jura ba ka HNLC kan ra syakamiet jong ka jing ekran hendai kila ong ba kini ki mat ken sa shai anda ka sedang ka jing ekran. Uba man bahalang lo ong ba ka seng ka dan ka jing ang nuot ba kini ka jing ekran yusuk kala ban poi syakathong watla kan kham shimpor mentangin ya ngap ya kejingkran jo ba man bhalang ba sadan ha ka bai de ba kejingkran ni suk hapreng ke HNLC pat ka sarkar India pat ka sarkar Meghalaya ketika first press conference mo mengikan dua press hadin ba sedang ni ka peace process tegabung cumul mai thang lo hang ni dan ni ba arrest thong ni ibadai political secretary jong sang iba man bhalang jorwa badai vice chairman tai ba storji lindo beri PSO badi ba Raymond lapang dan lagi member jumlah sengungi balai dan bentah kini ka phang du ba sedang ba tersen ba tengah trai kumbon mai thang tengah laila dia vice chairman ban keren ya ka jitmu jong sen agency ban pelong ya kini ka personal flood bentah sengung tenungkong ngai kubli ya ka Shillong Press Club kepala pelong ya kini ka press conference mentah kasih kumju ya ki sang KSU KFKGGP RBYF kasang HNYF kota terter aku juk por iku aman ai kuble iki pai jo kebri untuk trap ki perlo parado parasenam berkumju kinong sun jo ke HNLC kumbangan mai phang long ngasuka ban petip hendiat ya ka ideologi juga HNLC. Ka HNLC nudum suahi metala don lai pusan senam ter nilai ki nilai don gaji nilai ot sarkar ka pakongsan kadeka neutral nationalism. Ni ka HNLC hi ka kwa ba ban ID nilai ka ben bri neutral. Lagade hapo ka constitution jongari India na lagade haparu kamdile tamba ka HNLC hi kat kun pajing ideologi jongi ngi kwa ba banyo ay kataga recognition joko jek bidre ladangi mayen jor ladangi pe sabar ngi pe phaya kinigi naga ngi pe iki rohingya ngi de pe kinigi ki jingja ki bamen ha kinigi cookies ki chu ki de ki brio ki ba long stateless kimdon ka jeka jong lojong tengi ro le se kala ban poy ka por ba ki ka jek bidre jongi ro ngi laban long kum jongki nomor bangim dan kajing itu ke pekerpang. Kimizo kidan Mizoram, Naga kidan Nagaland, Manipur kidan Manipur ndai. Ngi kum kajik bendrio ngi ngimpat don hi kata jing itu ke pekerpang. Te kide kita hi ke ba longguan supatai short ke ideologi joka sang. Te nang ta sakoi iku aban pensai si kipai ba kani kajing wan keren sene kamri ba ka sang HNLC bagawan pendam. Mdi bangiwan pendam sene. Kadai ba kajingwan jongi jane kadai ba alok daw bangi ku abania keren bat ka sarkar India bat ka sarkar jela kumju ban pen bai ye gini kendrum kendram ke blaidon bat ha kuju por nga ngidon hi kata kajing ang not ba kan poi hi kadai kajing keren lese kala ban poi syaratom kala ban ba por ba kan poi ba syaratom te sakawai ngan gua ban pen pau ba ka HNLC hi kapri ka sang ka ba persai ke India ne ka percaya benrio kamde ka percaya ki muslim ne ndi ba percaya ki hindu kamde ba percaya ki majority ne ki minority ndre ka HNLC ngi kum ka sang hi ngi long pro truth pro justice par pro human jado mentapak ko ni ka proses jong penyikan kelayat bak sarkar ada yang sarkar India kumbachu at ka jingkali patlok ke kita ki kimat ki ba pibu ahmat hagani ka jingi keren
apa dengan channel si bat kasoka. Kita kimat telesi namar kamat dia syua kanika formal talks. Namar ka formal kan sedang nono benaju. De hadin dala stang ya taki talks tingi lesi ngila benai komen salor ta. Ti kemut ke berok kata ni ke informal talks pi keren halor ke. Kibun kijing ekran tigidol hi. Maksud saya kindiat kata baru saya kata ke informal talks ke ba keren. Last ka bagi keren baru Home Minister. Jungdan lang Chief Secretary baru Home Secretary juga Meghalaya. But hakipor ki baladar long sisnam ta long bagi lai kendu ki beliau juga Home Ministry. Kini ki jingya kendu hi kalong ningkong ni habban perat lenti. Syua bagi poi saya kata formal discussion ni formal dimas ni habban ya itu kalau bentak mangila long ka path breaking dan ni jing perat lenti. Kemudian ka bagi ya kerana duk syua itu kedai ya ka safe passage. Khamtam ya ki nong yalam tu seng ki bunyi simenta akan ni ka peace process. Kalau ya kata lah dia te ka baar ka bagi ya kerana kedai ya ka jingwan syu ki paradukot melapat ki paradukot tu seng jingwan syu tak hadu bak sarkar kedai ban penbaik ya kan ni ka amnesty. Informally lah ya agree cibun ki benta ban haka amnesty. Teka bangin saya agree dah ke basyai kada ya ka formal talk dan kemat solong hal benai. Malwan ka first week kata ketiga. Kejingkuat pan ya keren no ka first week. Isang thok baka peace talk hi ke dei bandan ki agenda sebanyak keren. Atau ya kini pula ya keren ya mak kasoka. MGA kita ki agenda seterai ki ba ka HNLC ka bo ban base kan ni ka peace talk. Teman dia kadang kita ki agendas ki banginnya kita ki political agendas juga agensi. Namar hadu mentang impat ya kadang dengan political agendas. Namar ka political agendas kan sedang hauju tak formal talk. Jangan serai ban ya kelibnya haga public domain ya ka political agenda kan serai ki press will be invited haga formal talk sang serai tu sini pensa yo ya kata ka cikai mo. Hari kita ki political agendas ke bangin sabu ka sokar. Kumba ka partai baro ahi katip. Ki media kitip ki paiba kitip. Ba kasengi kala yang nongrum be ya kayu ni noduk sedang. Namar kayu i kamdei tang kayu i nama ki bun pat ki beno mo ki ba beno lang kayu i te ye kita la haban incorporate lang. Te gomot kadon kabenta ba ngin ya keren ka formal to ya kayu i ta detail pan itu ya spell out aku tu ba skin ala deh. Baman boy sermon. Kanu ka strength juga seng benta. Ko aban tig bagi ya military strength na ya manpower. Both. Ya kataru ngatrai kam ta kam padai por bagi ya disclose ya katakan. Kan sepoi dalam dia ke por finsi i kalau ka strength galong kumno menu bedat. Tong kan pau sai kadat. Ban kam syai ki pat ba ikata ka jing ong jupi mane ba banyo ika recognition ba kapang ni ni penrio. Se ki dan kam ki phang ba pin kadau kindia. Mata ni pek sang halang ki apun issue. ILP 6 ka ketin kase ka HD ba kum ta ter pila kalau kindia kita ki mat ba se ki ba kam syai. Ki ba kanurem ka sang gayam. Mungkin orang ni recognition hak kanur kita kimat se ki ba. Am gidon gini ro gidon berkindan bertalang. Sisian hi ba gidon kanu isu ka ba dei nam ta ka ja ben rio nam ta ka bha ka biat te ka HNLC ro ka shimi ki kita kindan kum ka ILP kum ki artikel mo pio ke kita li. Mikran ka mesti tu. Ka amnesty da kan dei hak hamat du kan. Lada kam don ka amnesty ta kum ngin yo ka ta freedom ban ya kran ba ka sarkar. Kum ta ngin yo ka ta safe passage. Kani ro dei ko ini ki bertan. Bila ada government kam accept amnesty kamu government cannot negotiate with the outlaws. Manakaling yo i ka NIA ka issue itu ki someone notices ki leaders yang ka HNLC to ye kaniru pi that you take up with the government. Yes, in a recent meeting but the Home Minister di sembun menteri ba ila ya keren ya kata daw dan nakaliang ka jong ka sarkar kami bat ka sarkar jelah ikila pen syai ba long lesi kanung don kanung no jing tuntut kai
Tamangi nakaliang jongi ki leaders kita don higa apprehension. Let's say kalau ban poi ke por ba nginta ngilai wan lu chani let's say kila ban arrest na kalau ban don kono nomor NIA kumbong ka de quasi judicial body. Kadon higa confusion dia. Rela da deba kam don kata ta kamut do macam senam hi let's say ki leaders jongi ke barang di kila let's say kila wan chani kan. Kadi ka to hi ka bala khakna chwa. Nakaliang jongu ta assurance ka de kata hi andala stang ka formal talks te kini ki majing dawa kin sabo akhmat katur gade ka bagong sana akhmat Wego sarkar kala agree shubu haka formal talk la kan la sarkar kala agree ka amnesty to ngamut to ka ene ka di ka kakut ka amnesty kan don jing problem show kan don jing